Today is November 6, fire. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. Aris, magsakay kita ha. Dere malubad ha. Aris, mapakayan ako. Ano ito ginino na una? Waray. Makuri itong naglilinakat ka, waray ka na huna. Dere ka maram kung tikain ka. Wako na kita next week, masweldo na kita. Dere, gigadat November 30. Dere kita mag-expect dayon nga katapos ita trabaho, may dadayin sweldo. Kapait na kamihin, Bugas. pagpuntan akong sweldo. Kapait na bago nga cellphone. Takulop, may dako na natagan. Igahatag ko mo yan na 250. Yatag na lang kan Jomar. Huwag ka na rin kan Andriano. So dinhiyan na yato gikuha ano andito may skin na tikan ni kaya mat nakikitaan. So iso di bangko ngayon gihapon ano nagtikan kita yung binurbalabag hadin na 2022. Maikatulo na kita gihapon katuig ang atong pinaka-official good nga atong pagbinurbalabag amo aton opening hangkanan GNF nga na Friends Hypermart han aton pagtikang han aton hadto panuyo kung ano an may adadin hatan-awan nga naton target ano an 54 barangay na chibta medugo pa kayo gihimang raw pero diri na. Oops, time check budoy. Number 6 time check late ka 6 late ito nyo, laps. Sorry ko lagi patatapos. Oh, 6:35 in the morning. Uy. Okay, good. Oo. Mga busy kayapon. At good morning. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncade's audio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. Oo. Lutin ini kaka. Nagkukanta na rin din nahinig kita budoy. Fire. Oh. Music. Suncade's audio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncade's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong. Tunyo. Pagimang ro kita. Bari ko ka story ato niya. Tunyo. Mingaw ka man tunyo. Di ka man nakigusto rayak. I'm bored. Marangkad to. May dakog storyay mo. So gadinin. Ilibangon ko ikaw para diri ka baga ma-bored. Para diri ka magmingaw dida. Ilibangon ko ikaw. Maram ka. Hadto nga mga panahon. An isda. Magmalipayon. First bis nira ibis. Yati ka tunyo. 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 Hinaya kay ba marubatim ko ano. Ila paglatang-lat. Aw. Ito ito. Nila ba mo sinisya patay oras. Suncade's audio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people. Aris, magsakay kita ha.
Ito. Paya. Ay pag kinamaliga. Oh. Good. Dere malubad ha. Hindi malubad. Yeah, okay, good. Transparent lah. Pahan kita. Okay. Black and white ha. Good. Upaya ha. Oo. Ngay ka. Hindi ko naninipin. Ah. Aris, Yeah. mapakayan ako. Ano ito ginino na? Waray. Alright. Kung kita nitiit. Hey, ayaw na pagkalata. Aris, pero na timidad. 39. Ha? 39. Tak bisor. Oh, ni Aris nga bisor, liwat. Damo tunonon ni Aris. Hindi ko na. Ha? Hindi ka naguna-huna. Kaya ni ka mo naglilinakat la. Tingnan ko pa na ako nagmamasyada lang eh. Pero wala kitong ginuna-huna. Mari. Blanco gudla ito. Waray. O sakay ng lano ni mong kasturya. Waray. Makuri itong naglilinakat ka wala ikaw na huna. Di rin ka maram kung tikain ka. Mara, makutakin nila. At nga ka to kang doktor. Ah. Blanco lang ay yan. Amo ngayon ito nang sinisiring nga. Lumilipad ang isip ko. Ha? Amo ito? Diwa ka. Wako na kita next week. Masweldo na kita. Diri pa. November 30 pa. 16 days la, di ba? Oo, pero di naman tunda yung katapos ito. Trabaho makuan dayon. Sildo, di ba nasa ringi Jill? Di ba nasa ringi mo ma'am Jill? Damo pa ito nga mapirma. November 30. 16 days la, di ba? Oo, lagi. Pero November 30 pa ito makukuhaan. At sildo kay Sige. igpapadarapat nga ito papili sa kuwan. Duli. Sige, papadara pangatanan dit. Pero seryo, magpapadara papapil sa dole, no? Takay kami da mga absent, itiba. Sige, hindi man ako ma-absent nga pagkatapos. Mapirma man na ako. O, sunod nila itong ka-instruction. Pagkapirma niya, rahi ka. Uhulton man itiba hiton. Nga matapos. Itong November 30. Di. Gigadat November 30 para ano? Ano? Para Para mano. di rin kita mag-expect dayon nga katapos ita trabaho may dadayon sweldo. Pagka November 30. November 30, before November 30, November 30. may dana sweldo. May dana sweldo, dana kita. Makapaldo na. Makapaldo na kami. Paldo. Makapait na kami Bugas. bugas. Mopay kinakan ka. May trabaho. Kaya may dako kastorya. Kanina, naging kakastorya ko nakalugaring, hindi rin nabaton. Adaw. Oo. Adaw. Naka-adaw. Kapit akin bagong nga cellphone. Uy, maliwang ka na lang din account. Diri, kumbaga diri maliwanan nila. Kumbaga diri gud makuha na, pwede magliwanan nila. Kumbaga maliwanan, di gud malilikan kit mga cellphone iba ato, tit mga account kit iba. Di gud ba? Kaya gamit mo kuhan, yung passbook, o password. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Ikaw atoan, nakabati ano? Nakakuha na ako ng pipinamiling. Takulok, may dako na natagan, kayo pat ka mo dito. Karawata, ang magbugat nga premyo. Premyo. O andudo ha, ano sa nagsiring man ni Jumar nga ighatag na lukon ha iya. Ang kilalakad to. Oo, yatag na lang kan Jumar. Sige. Kan Andrea to. Kakita niya kanan. At ka premyo. At ka premyo niya para ano. Wari kong tatapar. Wari kong tatapar. May mabulig ako. Oh, sunod. Jumar! Hinatunusan niya! Hinatunusan? Iyo di ba totoo? Upat ka mo dito? Wala ka nang kumalni. Ha?
Wala pa bumalik. Ay pa. Pero ani kinita ka na. Wala pa. Ug ka na lang kan Andriano. With helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. Pero kung ko na lang. Sige Aris. Oo. Ano na sa Kimo side? Diri ka daw. Diri ka daw itong makihirayo ko. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise. Uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio. No? Hinon kuan hadto. Sige laki, kami na mag-explicar. Sagot ka namon. Kung itong bagabad na kuwan. Diri kay anak ko hadto. Anak atino diri ore problema ha akon. Itagin ko kanan it naghatagba. Kay anak siringhay ya upat. Rason nga ginahatag ko in personal kay gusto ni amo ton nga ginahatag ko in personal para makita. Adi nga lang proxy. Kuha na lang proxy. Pan, marmar. Di man makilala, proxy. Diri kay makuri kitong magpinanudlokon kay. Anak ko giko kan ikaw matun maaram kay pat ka mo. Oo, ano sa nakilala kami. Wala man jujutingan ni. Ore jojote. Oo, tayo baka kulog. Diri pwede lat maglabot itong tiya kwarta kay para tayo iya. Sorry lah ha. Oo, okay. Okay, para man hiya mo makuri kita magsuod-suod lang itong sa rabot yakot. Ay shooter na, maka ng 20. Pisola. Pakawan na lahakon sa kay ano sa niyo ha? Oo. Na direct marubain 250 la. Yan yung nagpapakarawat kitang tag 20 mil. Narurubalakin. Marurubalakin sugad. Ba daw ginawa? Sasaba. Yan direct ito. Black and white itakon na. Diri pwedeng sabot-sabot nyo. Ito pwede sabot-sabot kay. Mapicture kita niyan. Diri pwedeng may proxy. Kero ang tao magintagan. Mali ikaw ano? Sorry la. Amo na diri. Natin dyan saan kita dito para may pasa nga to kan Sir Eugene na maperma na. O kato na sige na picture na. Kato na ipagbinantay kay direk malakat kabaraka. Ay la, magkikita man itira. Pag nagpapakabati. Malay mo sa meringa, hoy. Kuha ni hira, love you gay. Pero makurit na expect. With kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio. Fire.
Wala. Hindi ka makapag dinaro. Batas ko sa. Dala mo dito. Suncade's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncade's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. So din hiya na yato gikuha ano andito may skin na tikan ni. Kaya mat nakikitaan. Ini nga mga baso. Overstaying na inira. So kanang lan. Kanang lan tanan nira. Puanon. Kanang lan tanan nira igdeport. Okay, kay Roman. Ipipina ng bayo ni nira nauranan, nasisirakan. Muon may dinira lugar nga pasingad tuan. Ngadto tira landfill, langit. Di ra na nga ngadto. Bagan wala hera nagaampo. Oo, bagan na nila hera pero ng purgatorio. Ha? Oo. Oo, nalaton nyo. Isulibang ko ha. Day 7 nya na. Sumaydo pa namo na tutulo ka adlaw. Ambot itong Sabado ng Domingo kun counted. So entonces buwas Biyernes may bananin usa. Sumayda pa duha. Ngan di daton Sabado amo la diton ika-12 katuig dire pagselebrar ha. Pag-commemorate. Kumbaga paghinumdum kay no adto diri itong sadang i-celebrate itong nga Yolanda ha kay trahedya ito budoy. Waray ka man din ni Han Yolanda pero iba ni imo experience nahayulando ka budo. Nahayulando ka. Gintabag ani masa. Igintabag badaw. Tapos oy sulibang ko ngayon gihapon ano. Nagtigang kita yung binurbalabag hadi na 2022. Oo ha, 22. So entonces yan nga tuig maikatulo na kita gihapon katuig. Kaya no anatong pagtikang katimahan na Yolanda at ika-9 anyos that was 2022. Dida kita nagtikang hiton baga nagdamo ang nag-share hanaton video nga ang atong pinaka-official good nga atong pagbinurbalabag may nunumduman amo aton opening hangkanan na GNF nga na Friends Hypermart. Alagad budoy ka nagtitinag-alog pa kita hadto. Adto nga pag tinag-alog baga makingirhat ko kay ano bagan direct na ang ipagtinag-alog kay ani kita ha late. Entonces kung magtitinag-alog kita baga hindi rin naton ma-promote ang aton kalugaringon lingwahe. Entonces itong diri nagpapakaintindi
pasagdit hira kay ano. Hira lotit sadang mag-adjust. Kay ba man kita. Naga-adjust kita at English. Naga-adjust kita hitong Chinese. Naga-adjust kita hitong Tagalog. Oh, kung may da mga kuan, sigun ta vlogger ha. Kung may da mga vlogger ng mga Bisaya, kita may dalot natin din he. Pero diri kita vlogger ha. Isang kay tunyo diri vlogger. Eh kung makikita niyo ta akon kakaput itong camera, amo yung tinatawag nga POV. So entonces, nagbuburbalabag la kita. Diri kita vlogger. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are... Amo na. Amo na. Amo na la. Kinasing na nilanda. Hiyanton. Turutang do ito niyo kay namadan. Namadan iton. Oh, talon. Salamat to nyo pagkigimangrawa-akon. At least baka namamati ka. Ha? E kung makikinistorya kan iba, pusta kita, higkakadibati ka pa. May dito na mamamati mo, titinangduang kala. May ligkiwa. Odoy. Ligkiwa man. Tumangdo. Tumangdong pusti. Tuyaw. Ay. Okay. Sumatisugad na kita ha. Ma-time out na budoyo. Kita oras sa 9. At oras 9:35. Okay, gin-adjust ni Waray, biga ka. 9:34. Oh. Sakto lang to pagkadto ta. Mapawayan ni kita kadali tapos time out na. Oh, tala so karon tala na laut ngayon ni Mang Rawon ta ano. Igkakat-kat na na kumbaga ang mga unnecessary nga mga wordings. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako yung magpapabili lagihap nga iyo sangkay nga mayukbo. Ano nga yung kunot na yukbo? Matamod. Oh, magtitinamod na kita. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Halalala. Okay.